Bonyuma y'empungi okingo mwitakerera mudamu abataka bafite hamizi abataka bashaziremu okutahira emisiri yazo bati bagicwekereza bagumize ngu okuhinga oku komesiza amezi ga damu ari okufite hamizi hamwe no kweshira amatungo gabo amaka agakurenga omunkumina ku rugomero k'ebiri Charmabura hamwe na Nyabubare nibo bashangirwe aha mwanya ogu bine biti byetorire damu ya Rwobutaka bagumize ngu empungezi zigimazireho hata amato gente bagatemere bahingamo bitakuri na n'umuceri hati abantu eshaheje yiturugambira ahabwa eriyeje tabakine ahiba kwasa kweserente zabo yone imihanda bita mifurege batandika kutsimba munene n'imitumba twabire tubundi tubagambaho by then I was the chairman ero sisirinza yo twosenkiko abantu abo tubihamo mbicweke bibabire imbere tugwama amezi konka ekitangize birebi kandi bagaruka busiya okurugirira abatakaba nimagira ngu damu eji bakagitimba mu kagwaro kumorwenda kinana na mushanju bete nibatangara kushanga ngo eriyo neza kwerekerera omwire buke ekintu kigimeseriza bebembezo kuta polisi omucyange eki okumo businge kurugera izoba batagaruka kukifumura kandi cya kabiri ababire no batwemba amatafari nabo okutagumizamo dene cya kandi twikirezana ngu abataka ebihingwa ebyakubasa kuba bihingirwa harubasho rwa damu ningwe bikwenda kuhingwa biriya bisharurwe birugemu kandi rukwenda kuhinga busiya atagarukaho so ninyenda rukundeki egumo ebizibu ebyadamu leka tutambule na RDC abebembezi turebe kuturabiheza obutacenga nobu hagati y'empungi hamwe n'abataka butwireho kandi okucokereza emisiri omuringo nkogu tugurwo kubanza bonyuma bataka kugumana batwaraza ko bempungi habwo gumana bahore enzigu hagati y'empungi na n'abataka abataka bashaba kutwara mpora kandi bakerinda kutwarira amateko mu ngaro obontebekanisa zo kuzibira empungi okuhinga emisiri hiyi na damu ziri kugenda omesha amakuru aga gashakwa beka kwikiriza habwa TV West agacenchwiri